Hey, salibonani lapha egroupini, salibonani lapha. Egroupini lika Zondi Nhlupheko. Eish. Ngithi hey, ngiveze lami ngamadlanyana lokho. I2.5 asomali enenge. I2.5 kuphela. Imali le bengakaze ngiwini imali enje so emadayizini. I2.5 imali le ngihambe le 100 rand kuphela emadayizini. Mangifike emadayizini ngifike ngawina yona le imali le. I2.5 so ngiyabonga. Kubaba uMngcwabo uyahlehla. Ngiyabonga kakhulu. Mina vele ngihambela kwamadayisi. Baba uMngcwabo uyahlehla. Imali yana imali yamadayisi imilwana wePitori ade ehamba lo mfundisi. Ade sithi ufuna lokho kwamadayisi, ufuna ibhavu lamadayisi. Wabunika ibhavu lamadayisi. Hey. Ya ungathi sokuyaqala manje kuvuleka. So ngiyabonga. Ngithe ngibonge nje kancane kubaba uMngcwabo uyahlehla. Nangokumadlanyana ongiphe khona. So ngifisa ukuthi ngiwine enenge kakhulu ukudlula leyi. Ngicela ungiphe amanye amandla ukuthi ngiwine imali enenge. Ongamadlanyana ade sithi hayi ithi ngibonisa ubaba wami uMngcwabo uyahlehla. Ngibonga kakhulu man. Ngibonga kakhulu baba uMngcwabo man. Ngiyabonga man, ibhavu lakho nansi seliyaqala uvula manje, liyaqala uvula ibhavu onike lona lokugeza nanti. Nanko kungumadlanyana i2.5. Ngithi ngibonge ubaba uMngcwabo uyahlehla. Kusukela namhlanje ngiwina izolo imali le. So ngivike namhlanje ngisithi hayi ithi ngithatha ivideo. Ngibonge kubaba wami ubaba uMngcwabo uyahlehla. Nango ongamadlanyana i2.5 kuphela engiwina izolo nayi la. So ngifisa ukuthi ngiwine enenge kakhulu ngoba hesh emadayizini imali ikhona. So ngicela baba uMngcwabo hesh ibhavu leli alivule kakhulu ke. Ngithi ngiyabonga baba uMngcwabo. Ngiyabonga ibhavu lakho vele seliyaqala uvula. Alivule kakhulu ngiwina imali enenge kakhulu ngoba emadayizini naphana yes kule mali. Mara ngiyabonga ungamadlanyana ungiwina izolo lokho. Bengawini so mina manje bengawini. Bengumuntu ukuthi mangifika emadayizini ngiyadliwa kuphela every day. Bengumuntu okudliwa so hey ngithabe kakhulu man, ngithabe kakhulu. Abantwana bazokhona ukudla khona lokho ngomadlanyana lokho. 2.5 phela. Ayibelani angikwazi ukuthi ngakhuluma njani, angikwazi ukuthi ngabonga njani. Kubaba uMngcwabo uyahlehla. Uyabona? So ngithe ngiziveze lapha. Ngizithatha ivideo, uyabona? Imade ngihamba lo mfundisi.